Nana na da obokrata baako ayi asochere se enipa bi akodi waakye ewo yibi mpotamo ho amade oton waakye no sokra ka ho bi ebi mo ewa yaresa bi ebi nso afiri mu na yenkwa ahoma no so abna pokua ahwene ewo ho ko hwade ko de poten ne sade nsam no ti abna te yenka ye hwade ekoso Babia ye ginan aye bush canteen oyibi wo hwamachi a de yatro no aye yellow sisi special waakye na ewo ha na ye design ama no nti waakye de da ha emutuo so owo yellow sisi special omutuo enene na waakye pepepe ya ebetoja ese maame na duane oye ede ba ye efiada no omanfo bi ebeto ye no ye maka wo mama ebi kopie mu wa yaresabia dodo wa yaresabia ebi so ko yibi na private hospitals bi so na asata no pay no na amane no chese enipa ebe ye saduanan ehu na kan ye ewo aduane a womo ebo modia ebetoye ediye na emu no chese enum na ahwe womo kan wo hwa no pay ensem abada obokrata mu ne emu amane na emu enum na ahwe womo kwa ya opinfo okrampo no eka ho bi Adom Kasee abonan ya bepi ha sei owura ben me na ye ni nkobo wo beto aduane ni bi da ben. Okay, me that if for ne ahwefo asipa so wama me this opportunity beto aduane last week Friday and beto by this time and beto aduane no tuto we na de na bae beto aduane we and me din intem so if say juma na me no intem so juma me di we na me cut na came name say after 4 to 5 hours time and me nya a very tough stomach ache me oyam ye oya dendenden na me yad me we kra ni na oye den eti there was a me say me call pharmacy if say na meet me in hospital juma na me meet me in hospital me call pharmacy na me ka che me say on be say me duane me di me chom say me di waakye ne salad eni nsuo nkwa na me magusu me di bia ngusu e nti ono o ka che me say waakye na me di no ana ma me edi problem na aba nti oma wadro wi ene no ano ne jaye oh enjai o ma me do wi ene me say yes still kitue bi me say ye duma na no sabe de din pama na me ntimi gina all straight o wa say me daka no mu me daka na me fe me kra robo me nche me fe na me ko toilet me masakra be din wa dan say o kam me fe na me ko toilet san o kam ama papa say say san e be ba na o say me ko sam na me ko fie nti me sam mo ma me ko fa taxi driver no nyankopon hia ne pa e fast da ma ye taxi drivers ne mate for wo krom ase me say kan mu na me yem ha me pa me tim peja me tim nya bibia se bo be for na me ko du fie me ko fa me amedo bi na no me bibi fo do bi na me fi say normal diarrhea na cholera bia etai ha ma adwen me no me na anoko e de anwume no most 10 o'clock and ajo ho de mu na me hu say na me du me na no nchen wie na me bre pa ti ukọ hospital na nso ahe no mo de siw so na me kranie me kodu hospital me nso for si me so any some other small drip ebi ni sipro ne edin kitikiti bi e kaka ho a esi anu mitimi enkae ti na wotwini wo ho ye de wo hwe hu sa wo ho atọ okay actually no isi ada say my hair fine kakra say mwagansa mutimi ho no first na mitimi gina na mitimi nkasampu intesuo nko ani isuo nko efie ne run nko mate me da se na ye besan so ahwenti owura ya ye ne di nkomo yi oto wache ni bi odi wie no sunsanso onyaye no ene wache mu dia man ye geneto hodi nso esi ne so ye eguso hyesa ye benya ebinom so a edi wache ni bie na ye ne omo abo enkomo na omache aka de efa o mani so kakra no omaka bi ache yen mame my ne won kasa ha na wo na mawura bi wo ha ono yesi edi nso drip edu na esi ne so mame emomode na menya no na odo enti wo de mame hwe na oh wadaruma wo de monya kakra bi na ye nyina na yensu ade mpacho ehwan na ne yem ka na ye no hospital no wo mpacho Friday na otoy me pacho ane ba ne sen Friday na wia na me to aduane no mante hwe anwume na eba be pon no na ye to store no me so we no say yeto na me hu sem ye mu ka me na me rush na me call washroom me ko ba na once ma hu say me ye mu no nya me papa bia biem na me ye mu nya papa bia biem ti me yesa sa dia me wo shop ba ko manager ti me yesa me ko ho
kodu ho na de ne bo me to ho no nte ma peka ma me ana yeko mensa ba me kodu fie no mo afie sen ka me nware adware kwa na me ntimi nware ko na ma yemre de ko ya ne se bra ba ko ifie ho no okuraka be na me wife de ko na osa no wedding no se mfa yanko hospital tie fa ka na besen ko Valley View you do Valley View you say bed ayema no muza me say you watch phone bia na be na me nim se watch ni di ye no na di we nyina ba ye tie rashe sa de me ko dodowa ampa me kudu ko hu doctor no asoma me kan be ye 12 to 1 ya ho machine asem no tie kudu no na doctor bi se manum se na me kire no within short time me to no ma to say mu se ase onso no bibi twetwe onso no tie ho no ma na doctor no ye fa se mo fa me ko emergency ye bo me pan ye ba ko ansa na e ba fam ansa na kuma bed da so e da so wi ansa mo betwe me moja e de ko lab mo ko check ye na doctor mba no mo din sim so make the short time na nsu 4 edisim so na ni nyina ko ti de ka na esi ye na wotwe won so FDA fu aba ha be bisa mo nsem bia na me pa cho da bi na de mi hu bi bisa wa ha sei me da say enti de ekoso ewo oyibi bush canteen yellow sisi wo echa ase no eno no yekoso de eche ne ahwehwe mu a akọ yellow sisi fie ne ahwese ne bedi nkoma yaresa bia hodo nso a wo de omafo ni bi kwan so de bekọ ho ne ye ne omo so akodi nkomo abina pokuwa ahwene medin panti pokuwa ahwene na yete no enka no